Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A ci gabe rodudulo talibai burakul marganta irgaran kanibane. Irgaran barka modihin kuna fahimta gizari. Irko tala mirno sujo da gomno kango zarora amirwa harka irgi murara. Irka aran se ira zarmaki ne kyau da hantumoga. Hinkuna di irkoi ba a yarda irga kyawaran se birizo kan sigine ra da birizo kan sigine na insha Allah ta'ala irga koyaka wa rahmatullahi wa barakatuhu. Irka irwan birizo kyawodo kanga tira birizo irma masdai dan aga gudu kyawize irmi dan kyarga irmu du sannize mo irgini naga igidu guni dan kyarga gudu sorro irga sentin cewo ra 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 ri ri ro ro ru ru re re ra ra ri ri ro ro ru ru re re rogo tara tangara gorai gombo garba gari rogo tara tangara gorai gombo garba gari pelogo garo jerga gado karga ceri pelogo garo jerga gado karga ceri irga gayine irga koi birizo kan siga ne na ga irma ka na birizo kyoyin irgo da na 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 nu nu no no ni ni na na ne ne nu nu no no ni ni na na ne ne noni nanu nune tonu tunu tanu nati doni dan noni nanu nune tonu tunu tanu nati
doni dan neno irga hinkun cewo gari kala irko subhanahu wa ta'ala mir cebe hanizo kanga ka irma kagudu hanka irtonton aransi aran alfoga dayno alkhairu adamu karama jarma kan gocota assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu